Kajaintia National Council JNC Central Executive Body negasngi dasdang go womi laya lapajba hajrong ka safe Jaintia mission ko wadiyo jangai dakahi weyeni ilaya lap dasdang gi hayamus yang juai dewan kerchan lang kiwi wan kiseng bahalang wakentup ya ke JSU JSM wa kiwi lembaga ni ka safe Jaintia mission ka seng dadawa ka pangklan bor ya ka Jaintia Hills Autonomous District Council kamu da pangkup bor da ka anyong ka 6 schedule kanang wakiritu dustur le une usagi kiwi de ki thong to wopon psia yektin penar ha ka state anthem wa ha ka state language act neite uchna ya ka policy thung kare ha ki kharkhana penmi khandau bilan kanang yo mentoy ki khon khnro khlot tre ri tre mulung wopon bai ye upuru ang ha perdi ka Jaintia Hills wa Assam de wopon chong yurim na ka map yong ka Jaintia Hills wa da em chwa usnem khat khandis pa san phawi Wai kam jule wo chana no da ka small scale coal mining policy khnang yo yo banta lang ki khian ki nai he kam ki muyong kamaman kat ni he perchang wai muyong ka sarkar ye ukre du ki wa em don hi ye ki thau he ki wi wan ki e kalam ha kan sngi kan thup ya wa me bamon president JNC Western Zone unang jahan dakhar vice president JNC CEC Unil Mukhim acting general secretary ka JSU Uhei Hok Supo, President JSM Western Region, Umehi Rambai Arts and Cultural Secretary JNC CEC, Wanshua Suting General Secretary JNC CEC wa Usambor Milang do President JNC CEC ki wada ong wahiyato iyo alat wantia ki barjala charilum Jaintia naibenta ukamai waiseng ki kharkhana wahe idaw to watrot krek kam ka district council yeni ilaya lap daw pteng haro ki hakitha wa pher karilum Jaintia Kili hai wipuwi kamno I uje pukala ya ka JNC lada I wamani kita ki MDC hanrai ka jupa pinga wawe pi kunmo wa kita ki MDC ki wachong apa ka Jaintia Hills Autonomous Council to ngapi ki wa pha iki lamba ka vot ka yong na ka yong pi yo ki man kita ki MDC kata to ka por MDC daw pon kinong elam ki wa wan chak chunong ki thau ki yong pi Kiwa kula yang kata wan raya ka raya ka pa wan raya ki skim chnong wan raya ka madan bol hande kenmo nga wawe pi wa ka JHADC nto do ka thau wan raya ki skim hande to ka thau chna kita ki an kiwa yada ya ka riti ka dustur ko yongi kiwa yada ya ka ten ka thale ka yongi so kumeni yo wa ka JHADC However, jara pumi the pass ko ya resolution ng tingminna ya kita kidak tho Jaintia kiwa da penwandu da ka sen ikten we tho Jaintia Henry ko samsi to wakani ka resolution kud ga do ka resolution don hi ka JHADC hadun nesni umem chim wa kanu ka senjam kawa Tikna, wakamnu pernah pensai ya kakten Jaintia kayong I lene kata kakten penar kayong I. Hejing sekiat. Lada ka JHADC hi kwa go pernah pensai ya kakten penar kayong I. Dato penpsiak na ga ya kini ki abi Jaintia lene kakten penar ha ki skur. Ki wapat, ki wapelai da ka JHADC. Dato penman kala ya ki kenjang awardas. Haki chnong kita ki waper kenang wa u hikaya ki patba kamnu upenam kam yakini ki dak tho Jaintia ki yong ine ba dang man ki dak tho ki wathme dang man go ko ei upti bi kamnu penam kami yakini ki dak tho to puman ko yaki program wa punchlo yaki nong tho got ki nong tho rwa ki nong tho film ki yong I wa tho ki yaki got ki slah ki kiten penar वो थोक इला या किशोर ने वो चुनाव या कि फिल्म में कितने पना हां सके एमी कि खन्यो करी Jaintia कि वो चुनाव या कि फिल्म में कितने पना एक खुपले इला क्लेम डबलिन या का खुपर वर्ता कवन माले कवि का खुपर कवन नंगों दो को पन्मी या कि खुपर हा कितने पना कनी ले मान कवि ना कलुटी को पन्ने उपनसा या कितने कथले के यमी कन्मो Wakani ka perthai ka wi mi nga pi to ka perthai ka wi yo pateni na kita ki long chwa ki man chwa ki yongi hanre nga pi wan dal habi u e paten ya kani ka kani wa ka tat bru ka yongi ha kita ki menret ki wadawan kecikli ku ikwa po ini wato
ha kani kapaten ko imi kati cengan ngamai dan em ngamai kata ka jing scam ne benta kita ki menret kam ne benta ka menret kapaten ko yong i na kalian kerja si women perkhani na benta kata ka jing yong chimet ko yong dan em perkhani na benta ki nu kita ki politician dan ki political party hana i wani chapi da ka jing siap khia da ka jing yo jangai ne benta ka dalba dausan yang kari wa ka bru ko yang kham tam kari jantia ko maya ko yang mining wailat go ya kiken gidia ya urit uria lene ya ki waduk uye biang gi imjak po sachisin uye biang gi upun khai ya ki kon gi yong ki ula skur haki skur ki wa bit ki wa biang hande yo ina do wa chakta hejing itu wa moyong na do arjar katso katnu man go ka jikir do hapo ka rijan tia kyong i kawa ki bru lene ki bei ki pa da hap yu tha ya ki kon gyong ki na ki thao jo pura gi hakite ki skur ki wa bit ki wa biang da hap yu pa ai ki cha ka chnong ka thao gyong ki upure kat wa yu wala hetu uyo pi ya kata ka jing pura puthi tang kat ubit katang kat melumala mji de gu yo ya kata ka jing hikai ka wa paka kamwa yo gi hakin university lene haki college ki wa best ki wa mantop hapo Meghalaya lene hapo yang karihi verok kawi tanite daw ikentu ya ka sarkar uchnano ya kanika small scale mining khnang yo man ga kajing mentoy ya upat ba ubun walang uki moyong hapo rilum jentia lada pai chaka chiki moyong kanu ha uto wa ha spa uki moyong chibun ki ken gidiale ki igi ba chibun ki ken gidiale imja higi napo na uni moyong nite daw mangole ka wadawa bha mangole ka emkam bha ya ka sarkar pai khmat go chakani ka jingdawa yang ka JNC uchna no daka small scale mining nang bata mentoy ya urit uria kamtam go em chakita kita Eastern District hagi cement plan kamo banya gijo ki kintin ko wa giwi gino lam de plam gi lada pai pi yagi pus gi wa gi guanabar one key one crack gi apa gi cement plan daman gi chagwa ikam ginang lam wam snam de saram de tau la chitai ne ba ila em gi por hawa ikam ginang yalam sem balang la yarap ka mi spot cement plan chna skit de gi jingtlot yang ga district council hak jing to one check yagi libor license one tip gi wana bangla gi wana Pakistan gi wa ki itai kawi tau kata kejing telot yang di council lada pai sakejing klam yang wahe sakejing tak gua kerpang yang melong sosotam da ong wakan mo chisin kesri wagari yang i da man ga ginang tong ginang tak deng jongno re jongno ha skit yang ini da cena kata lada pai isa hapok cement plan lada pai kitu kiwanyam yung kiwara gua krak ya nugi ki pos ki waki krak kita man ki pos ki wapa wam benyo ya ki ting krak ki hendrai benyo ya ki council ne bha kawam em ule bnia bhago haji to wa kamnu wa kita ki kharle karyong uwan le don bor ki hapa ing dis council ki yong i klem de ki kindon